murakoze tuvuze abarundi nibaza ko tuvuze bose kandi nta munyamahanga dutwara twe dutwarwa n'abarundi siko kandi bavuze leta bavuga ngo n'abanyagihugu muri demokrasi leta c'est le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple no kuvuga nishwe nyene tugaruka muri vya bikorwa vyacu rero umuntu afise uruhara wari we wese kugiti ciwe cyo gushikana igikorwa cacu ahaki aho cyo tugereza gushika ubundi reka tuvuge kino kintu Natoa jambo sana kwako ndugu mtazamaji wa Azwan TV. Karibu sana kwenye show yetu ya leo. Asante sana wewe ambao ushafanya subscribe kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Asante sana ushajiunga nasi kupitia channel yetu ya YouTube ni Azwan TV. Vivyo hivyo asante sana ushajiunga nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sauti unayoisikia, picha unayoiona kwa sasa ni Oxley, Oxwinner, The Revolution, The Solution na mengi sana. Behind the camera ni Liz B. Bwana leo nakwambia ni nini? Leo tunaenda kuona madirectors wanaofanya vizuri sana, mnawajua ni Chris na Mwalimu. Au najua kwamba mnawazoea sana kwenye entertainment ya films, kwenye Burundian films, Burundian movie. Karibu sana, leo tunaenda kuwaona, tuzungumuze mawili matatu ili tujue kazi zao ziko namna gani, kazi zao zinaendeleaje, vipya mapya na mengi sana. Sisa kuambia heli ya mwaka mpya, tunaenda kuingia ku 2023. Tunaenda kumaliza 2022, tunaenda kuingia kwenye 2023, heli ya mwaka mpya na mshamaliza yale mambo ya Christmas Day zilishaisha, lakini nawaambia heli ya mwaka mpya. Bwana cameraman, njoo tuwaone hawa ni wa directors wanaofanya vizuri sana. Leo nawaletea mambo mapya, usikose. Karibu tena na tena. Behind the camera Liz B. Karibu, ndo hapa kabisa. Tunaenda kuona ma directors wanaofanya kazi vizuri sana. Karibu sana, karibu, ndo hapa. Njoo cameraman, njoo hapa, tunaenda kuona kazi kubwa sana ambao wanafanya, ambao wanatengeneza kupitia Azwan TV. Nenda kwenye YouTube yetu ufanye subscribe. Njoo hapa sasa. Oi wanangu. Oi. Chris. Ndio mko ndani. Cameraman, njoo hapa. Atupatia karibu. Oya wanangu, mambo vipi? Mko hapa? Mnakaza. Cameraman, njoo ingia ndo. Wacha tukaribisha hapa. Bwana mambo vipi? Ndo Chris, ndo Mwalimu. Mambo vipi sasa? Mnakaza? Kwema hapa. Heli ya mwaka mpya kwanza baba. Mimi naona kazi iko fresh kabisa. Cameraman, hawa ndo nilikuwa nawaambia ma directors wa films wanafanya vizuri sana kazi. Mnaona hapa tunawakuta kwenye kazi zao, tunawakuta wako natengeneza ndio zile kazi, hawalali, hawasinzii, kila saa kila dakika wanakuwa wanafanya kazi vizuri sana. Ndo Chris, ule ndo Mwalimu. Kama mnaona wacha chafua meza hapa. Cameraman, waonyeshe vyombo hapa. Mnaona hii ndo asubuhi alfajiri, lakini waishaanza kazi. Vinakuonyesha kwamba wanafanya vizuri sana kwa sababu hawalali. Hii ndo asubuhi, mida saa ngapi vile? Mida saa 4, saa 3 hivyo waishaanza kazi. Ndo wanakuambia huyu ndo Chris, yule ndo Mwalimu, wako wanafanya kazi zao vizuri. Pita huko. Cameraman, pita huko waonyeshe kazi kule ili waone vizuri, waonyeshe kidogo kazi wenyewe wanafanya pale. Bwana, hawa tunaenda kuongea mawili matatu ili tujue kazi zao zinaendelea, ili tujue wanafanya namna gani, ili tujue mambo makubwa ambao wanafanya kwenye Burundian movie ama hapa entertainment yetu ya movie. Bwana tunataka kuongea mawili matatu. Cha kwanza na wasalimu, karibu sana kwenye TV yetu ya Azwan TV. Na sisi tunawasalimu sana. Na tunawapenda sana. Vizuri sana. Bwana hapa sasa tunaenda, acha mimi nikae kwanza hapa. Cameraman, sorry. Mimi nikale hapa ili tuongee na washikaji hapa. Bwana nawaambia leo kinaenda kunuka, tunaenda kuchafua ukurasa wetu, tunaenda kuchafua channel yote. Huyu ndo Chris, huyu ndo Mwalimu. Bwana tunaenda fanya kazi hapa, wako wana direct, wako wana editing hapa, ma cinema zao, ma films zao. Tunataka kujua kwanza na watakia heli ya mwaka mpya kwanza. Asante bro, na sisi tunawatakia mwaka mpya, mwaka mshasha. Kitu kingine ambacho tunaweza tukajuisha hawa watu ambao wanawafuatilia Azwan TV ni kwamba sisi hatutaki kuongea kwa maneno. Tutawapa sinema ambayo itawafanya wafurahie sana mwaka mpya. Kwa hiyo tuko tunatengeneza leo, tunaenda kuishoot. Kama Mungu akitujalia itakuwa Jumapili imeshatolewa. Yaani Jumapili ni lazima tutaitoa hiyo.
ili waweze kujua mwaka mpya maana yake nini, ina malengo gani, ilikuwa inafanyika kipindi cha zamani vipi na hivi tunataka kuifanya kivipi. Kwa hiyo tunataka wape uzinduzi wapate kuelewa kupitia kwenye sinema kwa sababu ndo kazi yetu hasa. Bwana, nakwambia hapa nimekuja hapa niwapitia home kwanza ili muone kazi zao wanazifanya namna gani, ili muone kituo chao kiko namna gani. Lakini tukitoka hapa tunaenda yani kwenye uwanja penye wanaenda kufanya kazi ili muone kazi zao zinaendeka namna gani. Hapa ndo tunaweza sema ndo kituo chao. Lakini hapa sasa tunataka tuongee mawili matatu. Nataka kwanza nianzie hapa kwa mshikaji wangu hapa Chris. Nataka tuongee hii kazi labda inaomba nguvu nyingi. Mnaona mshaamka, hizi ndo saa za alfajiri ama asubuhi, mshaamka mshaanza fanya kazi. Bwana, hapa tunataka kumuuliza sasa Chris, mtaturumia sana hapa, tutatumia lugha zote, Kirundi, Kiswahili, Kiingereza, lugha yoyote, lakini naamini kwamba wanaofuatilia Azwan TV hamtuangushi, mnaelewa kila lugha, mko watu wakubwa sana. Bwana, nataka kujua kazi hii sijui mwaka gani ulishaanza, lakini ni siku nyingi ama muda mrefu na kuona kunafanya kazi hii. Nataka kujua kitu gani kigumu ama vile tunasema kwamba ni vizuizi ambavyo vizuizi gani ushakutana navyo kwa hii kazi, ugumu gani ushaona kwa hii kazi? Naweza nikasema kwanza vizuizi ambavyo kwanza kazi ni ngumu sababu tunafikiria tunalala tunakesha, tunafikiria kesho tunaweza tukaleta creation gani ili Burundi iweze kusonga mbali. Na vizuizi vipo, vizuizi ni vingi sana kwa sababu katika kazi kila kazi inakuwaga na mapieje zake. Naweza nikasema kizuizi cha kwanza ni kuhusu mfano kama tunaenda kushutia mbali. Afu sene ni nyingi. Unajikuta au malizi sene kwa sababu eneo ambao unaenda kushutia ni eneo ambao hakuna umeme. Unajikuta betri zote zinakuwa low. Hiyo ni kiziwizi. Bwana, nataka kujua sasa kipi gani ama ushatuambia viziwizi, ushatuambia ugumu ushakutana nao kwa hii kazi. Nataka kujua, naona labda umri ungali wa kidogo. Ushaoa? Hapana. Hauna mke? Hapana bro. Bwana, nataka kujua sasa ni kipi gani ushatoa mwa hii kazi chenye unasema hii kazi nishapata kitu hiki, nishapata hiki nishakitoa mwa hii kazi. Baba, kiukweli hii kazi nimeshatoa vitu vingi sana na kiupande wangu ni vikubwa. Mfano mdogo kupitia kwanza hii kazi ambayo nimefanya ya sinema inaitwa IKINYOMA. Sijui kama ushaifuatilia. Imeleta mafanikio sana katika kazi ninayoifanya. Ushafanya na waingizaji wengi sana. Nataka kujua ni muingizaji gani we ambao alikuvutia unasema huyu muingizaji kabisa nifanya naye kazi nikasema kabisa huyu labda, kwa sababu kuna watu wako tofauti. Kuna muingizaji unakutana na kusumbua kutokana na gisi anaingiza. Sasa muingizaji gani miongoni wa wale mlishafanya nao kazi, muingizaji gani ushasema huyu kabisa tulifanya naye kazi nikasema kweli huyu akanivutia sana? Wachezaji wote ambao wenyewe tushafanya nao kazi ni wazuri sana. Lakini kuna wachezaji ambao unaweza ukashuti wakakusumbua, hawajui kujishika msene. Ila mchezaji ambaye mwenyewe anayenivutia sana mimi kwa upande wangu, ambaye mwenyewe niliyeshuti na kunisumbua sana, anaitwa Sami. Mwigizaji mzuri sana ambao anafanya vizuri sana kwenye Burundi and movie. Nadhani wengi wanamjua, alifanya mambo mengi makubwa sana. By the way, nataka kuuliza kwa kumaliza pamoja na wewe, nataka kuuliza, ulisema kwamba hujaoa, unasubiri nini? Mimi kuoa. Hapana. Mwaka unaisha, tunaenda kwanza 2023. Tuko tunapambana na Burundi movie ili tuweze kufika Netflix global. Mtapambana mpaka lini? Mpaka kufa ndio mtakuwa mnapambana. Tawa Demisa. Bwana, hata niongee na mwalimu hapa. Cameraman, unionyeshe mwalimu hapa, nataka kuongea naye. Nadhani yeye tutatumia lugha zote, Kirundi, Kiswahili. Nadhani yeye atawaridhisha sana. Nataka kuongea naye. Nataka kubaze kumbure, huyu ndo mwalimu nilikuwa mnasikia, director mkubwa sana. Nataka kukubaza kino kibazo. Burundi anamu cyangwa se cinema z'u Burundi harahantu kuvuga ngo harantu zitarashika. Harugwego tubona tuzitarashika ko hoba habuze kugira ngo zigeraho zigeze ni gihe kitarashika cyangwa se haracabuze byinshi muri cinema ndundi. Murakoze ku kibazo mumbajije. Twovuga yuko hari ibintu navuze
bituma ono munsi uburundi muri sinema butarashika ugategeza gushika sinovuga ko ari ku ruhande gusa rw'abakinyi ahubwo ni ku ruhande rw'abarundi nyezina kubera yuko ikintu kijanye no kumenyekanisha sinema zacu ni igikorwa cyo nyene n'umukinyi wenyene kuko twe turakora tugashira ngaho hanyuma tugahereza abanditsi n'abanyesha makuru tukahereza n'abarundi muri rusangi n'abandi bantu bose badukurikirana rero muri abo bantu mu gihe batarafata mu maboko iki gikorwa cacu ngo baheze bagishiramo amafaranga ngo baheze bagikunde bagipromoting bazurushiriza kandi kurushiriza kugenza gute kudashika aho twategeza gushika ku ruhande rw'abakinyi naho twavuga yuko bivaye n'ukuntu abarundi badufata bafata ibintu vyacu batabiha agaciro hariho ingufu tudashiramo hari ingufu tudashiramo ndavuga nk'akarorero kamwe uyu munsi mu Burundi sinshobora gukina sinema y'imiliyoni 30 kubera yuko nina kina sinema y'imiliyoni 30 izorabwa n'abantu 2000 cyangwa 3000 ntari igihumbi kimwe nzo kwinjiza cy'amafaranga wakoresheje 30 million uri kuri dépense uri kuri ronka 1010 nta muntu numwe akora business rero ihomba bose bacakina business yunguka ni vya bindi umukurikirana mu masinema ugasanga umuntu yakoze filme ari trepie gusa ugasanga yakoze filme yicaye ahantu hamwe ugasanga yakoze filme impuzu yakinyemo mu filme ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu ni ya kane zose nizazindi sene nizazindi nyene tugenda n'umwanya kubera yuko tuharura uburyo duharura n'ukuntu mudukurikirana tugaharura n'agaciro muduha tugaca dukora ibihaniranye n'ivyo mushaka kubwo ivyo rero ivyo byose ni bimwe mu bintu bicanga kugira ngo ntidushobore gushika aho twifuza gushika ni hahandi nyene rero kugira ngo bishobore gushika aho bitegeza gushika hategeza kuba harimo abantu bafise imitima nivyo je ku ruhande rw'iwanje nubwo mwavuze ngo ni direct sico kintu nyamukuru jewe ni isunga kwera jewe nsanzwe n'umwandisi kandi nkongera nkakurikirana ibintu bijyana na cinema manda amajambo kintu nyamukuru nkurikirana cinema kugeza kuri finishing yayo director nawe afise ibindi bikorwa byajeje je muri amapara ndikunda nigana bana nk'ubu mwasanze turiko turakora iyi filme ni ikinyoma ipati ya kabiri twategeza kuba twayipostinze no munsi mugabo bitewe nuko ndiko nagerageza kuraba ko twoja ku mwanya w'abandi nahisemo kuzinduka kuza kwandika amajambo ngahepfo kugira ngo n'abanyamerika canke abandi bantu bavuga ururimi rw'icongereza banga ko turi muri East Africa Community kandi indimi zikorerwamo akaba ari Igiswahili Igifaransa n'icongereza ikintu kitarimo nahisemo kuyandika mu congereza ikindi kintu kandi mushaka kumenya abarundi turafise ingorane ya jewe nakinye filime ubugome mu ntango nandika nkoresha Igiswahili kugira ngo abaswahili nabo bagerageza kuvyumva mugabo nanditse nabonye muri commentaire umuntu yanditse ngo mwari mu bana ngo nawe ngo yibaza ko tuzi twese Igiswahili ina mana hariho nabo nyene abarundi baracakeneye ko dushobora kubahereza ibintu bitagira agaciro kuko kuvuga ngo duhereze ikinundi gusa cyonyene ikinundi cyonyene ntigishobora kudushikana ku rwego twipfutse turakeneye gukora indimi zitandukanye turakeneye gukoresha creations zitandukanye rano abazungu bageze ku rwego guko bakina film ugasanga bakoresha amatracteur kugira ngo bashobore gukora ama montage y'amascene yabo bageze ku rwego gukoresha ama remix amasoni bageze ku rwego ruhambaye cyane gukoresha indege ama modoka kaze mugabo no munsi umurundi giye kumubwira ati ndagusavye untize ikibanza nkiniramo film cyonyene gukina location akubwira ngo none ngo mpangahe ina maana ni jinsi gani watu hawana ule upendo wa kutaka sisi tufanye na tufanikiwe sasa rero kugira ngo dushike kure ni hahanda abarundi bategeza kumanza kumenya agaciro kacu kuduha agaciro n'abagwiza tunga gushira imitaye mu bikorwa vyacu ehera bakaroro kamwe je simvuga ko promotion igarukira kuri mwebwe wapi ubwo ba wihenze cyane ubugendo uzunguruke ngaha mu Kanyosha urabe ahantu hari amabash y'ama salon de coiffure salon de pote ugendura amasanamu y'abantu hariko uzosanga n'abazungu uzosanga n'abantu tazi batagira umutwe n'amaguru ugende ukurikirane ibidandozo byinshi bidandazwa kandi bihingurirwa ngaha mu Burundi uzosanga hari kumugabo ateruye ameze nk'umuzungu face utazi mugabo hamwe barundi bofata bakijukira mu guhingura bya bintu vyacu vyose bikaja ko amasanamu yiwacu amafaranga make kuri iyo promotion tuzoyaronka kandi amafaranga make kuri promotion nazoheza adufashe gukora filme zacu siko uyu munsi wenda guhaye link kugira ndayirabuze umbwira ngo uzamva umuntu yinamura adakoresheje n'ubwenge buhema ngo yimpe ngo ari video cyangwa ngo banzungurira ama MB unaona sasa mtu kama ana akili kama hiyo ya kipumbavu sisi ambapo tunatumia akili hivi usiangalie hii tumemaliza siku 3 tukiwa tumeka jana nilienda naishi kule Ruziba navuye ngaha isazi 6 z'ijoro juzi nilienda saa 6 za usiku tukiwa tunafanya hizi kazi ili tufanikishe
siku zote mimi nimemaliza wiki 3 sendi kazini. Kazi niko naifanya ni kutengeneza hii kinyoma iweze kupendwa na iweze kuwa nzuri kwenye hizi sinema zetu za Burundi. Kwa hiyo uciyofuata izo nguvu akoresheje, ugakoresha amafaranga nakoresheje, ugakoresha n'inguvu abakinyi bakoresha, ugakoresha n'ibisanga vyagiyerewe ko bakinyi, akigoro ugasha wumva umuntu akubwiye ngo raba gusa ugura 5000 cyangwa 7000 hama kugira ngo ushobore kuja kuri réseaux sociaux umurabire gusa video views ugire like na commentaire ugasanga nikibazo gikomeye. Ivyo birimwe rero mu bintu bicintege abantu. Ibintu bicintege rero kugira dushobore gushika aho twifuza gushika nuko buri murundi wari wese n'umuntu wari wese akurikirana bino bikorwa vyacu abwiza gushiramo inguvu kumenya neza ko promotion idahagaze kuri mwebwe ihagaze ku muntu wari wese afise kinadandaza canke akoresha ikintu cyose ciswe ikintu kimenyekanisha umuntu. Kuko niyo bafata je mwarimu canke Chris KGS bakamupublia ku mabashi yose canke ku bitaro byose hose hajibona hari ibashi canke hari ibikorwa byari byo byose bigurishwa bagapublia amafoto yacu bazoduha nabo duhumbi 2 tuzoyajya kwera ko n'umurundi azobakene kuduteza imbere. Mugabo kandi ico gikorwa zo bakoze kizotuma umuntu ataranzi amenya n'igikorwa cyanze zo gikurikirana. Urumva rero promotion iri hanini cyane kandi promotion ishobora kudushikana aho twifuza. Ego nivyo navuze yuko hari uruhare rw'iwacu natwo gushiramo intege mugano ushobora gushiramo intege kandi warayibusa. Ego nibaza ko maze kumva ko akari mu mpene ko kari no mu ntama ibiri mu muziki. Nibaza ko tugize iminsi tuyagira ibiri mu muziki tuvugana n'abarinzi batandukanye bavuga ko abarundi badashigikira ibintu by'u Burundi, ariko noneho urumva ko no muri sinema ndundi ariko bimeze babikoramo cyangwa se babikurikiranira hafi. Urumva ko nabo umwidogo ari wa wundi nyene. Kumbure harabagi mujanye no muziki harabavuze ko ari kibazo ca leta cyangwa se c'uburongozi bwacu nabo kumbure batabona agaciro ka entertainment cyangwa se kabaririmbyi cyangwa se kabakina amasinema ku rwego rw'igihugu. Wotera iki akamo wotera leta cyangwa se wobwira ababijejwe ku rwego rw'igihugu wobabwira iki nkawo maze kubona intambamyi ziri mu sinema nabo uruhara rwabo n'uruhe mu gufata mu mugongo cyangwa se mu gushika kure ku sinema ndundi? Murakoze. Tuvuze abarundi nibaza ko tuvuze bose kandi nta munyamahanga dutwara twe dutwarwa n'abarundi siko. Kandi bavuze leta bavuga ngo n'abanyagihugu muri demokrasi leta c'est le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. No kuvuga nishwe nyene tugaruka muri vya bikorwa vyacu. Rero umuntu afise uruhara wari we wese ku giti ciwe cyo gushikana igikorwa cacu aho cyo tugirezo gushika. Ubundi yereka tuvuge kino kintu ngirageje kukurikirana usanga kenshi gituma batagomba kudufata mu mugongo aba barongozi bamwe na bamwe sinovuga ni bose nuko batabona agaciro kacu. Ikindi kigira kabiri nuko kumbureho bari amatata ari hagati yacu. Mugabo reka mvuge kino kintu kandi nibaza yuko bamba bari cyane kubera yuko sindabubahutse nibo badutwara kandi n'abantu beza kuri twebwe nta nakima dufasha. Nta rugo na rumwe ruburamwo akaguma, nta rugo na rumwe ndigira mbona jewe mu Burundi rubura akaguma. Rero niyo bafatira ku rugo bazotahura neza ko buri muryango wari wese ufise ukuntu wubatswe kandi umuvyeyi yabwirizwa gufata mu mugongo abana biyo atisunze uko babanye atisunze akaguma kaba mu muryango hamaheze kudufasha. Rero novuga yuko ikintu kimwe ishobora kuba nobwira abaturongoye guverinoma ni yuko twebwe turiko turakora kandi dufise intego nyezina yo gushikana Burundi kure. Kuko mu gushikana Burundi kure sukudandaza gusikawa sukudandaza gusa ibikorwa vyacu oya wanashaka no gukina ireresi zacu birimo mu bintu bishobora kudufasha kugira ngo umurundi amenye Uburundi ko bumeze, wanashaka n'umuzungu ashobora kumenya ko Uburundi bumeze. Na cyane cyane ko urabona nk'ubu tuko turandika film tukemera gutranslating our works in English kugira ngo dushobore gushikana message. Donc n'umuntu atumva ururimi ashobora kora ino sinema akayikunda amenye even Burundi there is some actors. So ibi rero ni bimwe mu bintu bifasha Burundi fasha igihugu cyacu kugira ngo ushobore gushika hariya kure. Kandi batawure neza yuko niba tatufata mu mugongo tugacika intege nituzoduciza intege kubera ko tudafise ubushobozi bwo gukora tuzocika intege kubera ko tudafise uburyo. Je nagusubiremo kino kintu jewe sinzoza gushutinga film iza kuntwara amafaranga narayusa nzomanza ndondere vyo gufungura hama mune gushutinga. Rero badufashe mu mugongo kintu cyambere bazokora nuko bazodufata
bazoduhereza bya bindi bituma dufungura hama tukarushiriza kukina kandi dushize amanga hama n'abagwiza tunga burya nibo bantu bambere burya bafise amarari uyu munsi tuvuge nk'ubu nka ziranotse afise fomi ziranotse arashobora gufata imigwi 10 y'abakinyi ba film ndavuga imigwi 10 aha kujya hacu muri Tanzania baheruka gutanga 100 miliyo ku buri team 100 miliyo kuri buri team ikina film Tanzania vyakozwe na Mheshimiwa Samia Suluhu ayahereza buri migwi yose izo miliyoni 100 rero buri mugwi uragufasha ikintu gikomeye cyane kubaho gukina neza filme ibintu mwe n'ivyo n'abagwiza tungu ngaha ni wacu mu Burundi barafisa amafaranga ku buryo afashe nk'imiliyoni 10 akarihereza imigwi 10 mu mwese akatwara miliyoni umwe kitobuza bakireka ko dushikana na Brarudi ninde na makamboni tufisa makamboni ngafisa amafaranga rero bareke kuguma babona yuko umenga nta kimwe turiko turakora baduterere habadufashe duheze natwe dushike aho bifuza barakoze bwana sitawachosha sana. Nawaambia hapa tumeongea mengi sana. Mwalimu ameongea mambo makubwa sana, tena message kubwa sana kuanzia kwa viongozi wa nchi, serikali paka kwa walaia. Chris naye ameongea mambo mengi sana. Hapa sitawachosha, tunataka kuenda kwenye uwanja kwenye wanaenda kushoot. Ni sinema gani pale? Ni sinema ambayo itaongelea Okay bwana, mnasikia kwamba ni mambo mapya, ni mwaka mpya. Hapa sitawachosha, very soon tunaenda kwenye uwanja afu tuone kazi zao aho bavuga ngo kuri tele tugejeje kuri tele kugira ngo tubone ibikorwa byabo neza. Aha mbacishije hano kugira ngo mubone aho bakorera ibikorwa n'ingene babikora. Mwumvise amajambo akomeye cyane yavuzwe na mwarimu hamwe na Chris. Nibaza ko usiwe mchoyo, kama unaweza nenda kwenye ukurasa wa YouTube, kwenye channel ya YouTube ni Azwan TV, ufanye subscribe, like na share kwenye channel mengi sana, kama ni channel ya Rukundo TV, channel nyingi sana. Usikue mchoyo paka kwenye kunyimana views, usikue mchoyo kiasi hicho. Kama unaweza kunyima mtu chakula, kwenda kuangalia tu kwenye channel yetu, itakuwa baraka sana. Asante sana, niwashukuru sana wala ambao mshafanya like, share, mshafanya subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Azwan TV. Saluti sana kwa wanangu ambao wanatufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na washukuru sana 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 tena sana. Hilo mwaka mpya. Nashukuru sana Chris, asante sana kwa kutupa muda wenu. Asante sana mwalimu. Asante na nyipi. Bwana tunaenda kwenye vizuri sana. Muendelee hivyo, msivunjike nguvu, msife moyo. Najua kwamba mbele ni pazuri sana. Wanafanya mambo makubwa sana, wanafanya kazi kubwa sana, tena inaomba fursa nyingi sana, tena nguvu nyingi sana. Wanajituma. Sasa wanahitaji support zenu kwenye Burundian movie, kwenye iwe entertainment ya music. Vile muendelee vivyo hivyo, muendelee kusupport kazi za Warundi. Nawaambia itakuwa baraka sana kwenye nchi yetu, tuweze kusonga mbele. Walituambia mambo makubwa. Hapa sasa tunataka kwenda kwenye uwanja penye wanaenda kushoot ni cinema ama films mpya yenye inahusika na mwaka mpya. Mtaiona very soon, najua Jumapili itakuwa ishatoka. Asante sana, tukutane tena kwenye YouTube ni Azwan TV. Ufanye like, share, subscribe vile ufanye upige kengele kule ili uweze kuona notification vitu vipya. Kwenye mic mlikuwa na Oxley Revolution Solution, mambo mengi sana. Behind the camera mlikuwa na Lisby.